Korinti kyang alai kha khatna bungiat ki thoina sanik thua donna tu in milimte kyang a ki thoina tung tang zo ivekun theina inei chiaru chi iki thei hi theina in mi akisat thei sak a ina in mi abol hoi hi kwa pe in thil bang hiam thei a akinga itwale a thei ding thei nai lo a hi hima ale mi kwa pe in pathian a it le huai mi ma ama thei a hi huchi in milim te kyang a ki thoina thil nek thu zo khowela milim him bangma a hi lo dan ule khat kya lo ngal pathian dang him a om lo dan I thei u hi wana le ya pathian mi min pu tampi om ma le u huchi bang pathian tampi le to pa te tampi a om u hi ate a ding in bel pathian khat kya pa a om a ama kyanga kipan in bang kima pota ate leng ama a dia om I hi u hi to pa khat kya jesu christ a om hi ama ziakin bang kima om hi ate leng ama ziak ma a om I hi u hi unaw hat lo te khwal na hima le hwai theina imi teng a om ke hi hian khatte milim biang na sa a hi zia kun milim kyanga ki thoina a hi chi theina pi in tu tanin ane u hi huchlo in asia le apha theina u a hat lo ziakin a thang huai sak u hi himale sa nekin pathian mit hon tung sak tuan ke ding a ne ke ma leng hang seto as I setuan ke a nima ale hang leng I hoi tuan sam ke hi hima ale pilwang hu chlo in zo na lop le na u bang chi hiam in mi hat lo te a ding in phu puk na ahong hi khading hi nang thei na nei mi kwa pe in milim biak na in a an kuang a hon mu ngal un amao mi hat lo na hi tale u milim kyang a ki thoina thil ne ding in asia apha theina hong mai ngal lo ding hia huji in na theina ziakun unaw hat lo asi sika chris asi sakpa amang thang ding hi unaw te tunga huji bang thil na hi khel wa sia apha theina u ahar lo nak lai a naliam sakbe un chris nunga tunga ahna thil nai khialo hi wai ziak takin sa nek in ka unaw a hi puk sang in ka unaw ka hi puk lo na ding in sa him kaningi ke ding hi